Murimo muriyumva mute kwa muwe? turi muri Miss Okare. Ni Miss Okare nyine bakubwiye se. Ni Miss Okare. Hano ingeri zose zirahari, urabona umwana nuko yicaye ni gisabo. Noneho nanje ntago ndi gisabo. Ingeri zose ziri. Urumva? Duhabwa amahirwe ku bantu batandukanye, turi urugero rwa ba Miss, ahubwo no kuzokora iyindi Miss. Yaba ari muri size zawe n'abari muri size zacu. Twongeye kuramutsa nshuti bakunzi ba Iris Rwanda TV aho muri hose hirya no hino mu gihugu, abari mu mpande zitandukanye, by'umwihariko abari mu Burundi n'abari mu Bugesera, mugire amahoro y'Imana. Ubugingo n'impagarike bihorane namwe. Uko muri kubona kuri kamera ya Iris Rwanda TV, ndi hamwe n'abakobwa babiri. Ndashaka ko bakoresha amazina yitwa Miss bipresenta. Muraho neza? Turaho neza Mr. Muraho neza? Turaho cyane. Witwa? Amazina yanjye nitwa Miss Nyabitanga Nicole kuri Instagram. Nkakina muri Zubi Comedy nitwa Miss Nyabitanga. Amazina yanjye asanzwe nitwa Nkusi Kenny Nicole. Nkusi Kenny Nicole. Uvuga kumwe uvuga ngo Miss Nyabitanga muri rwa rurimi rwanyu. Kitumushaka kumvuga kuri waretse nkavuga uko nari mpaye mvuga ico bigutwaye. Nuko nyene mvuge nibyo waba nuko nyene. Katugarike ubwo na hano turavuga mu rurimi rw'iwacu. Mu rurimi rwacu noro turi Musanze tuvuga ikiga. Ducoge. Shaka ducoge. Nitwa Miss Gateka Phili Chelsea. Birahagije. Bivuye mu Kirundi. Miss Gateka Phili Chelsea niko nitwa, amazina yanje ni Gateka Phili Chelsea. Yes, murabibona ndi hamwe n'abakobwa babiri, umwe ni Miss Nyabitanga muri Zubi Comedy, undi ni Miss Gateka Phili Chelsea Cheche, na kuri Instagram ni Chelsea Phili. Ni bamwe mu bakinyi ba filime b'abakobwa kandi babirimo neza, uzasangamo none nejo bundi. Ni ba Miss twashatse kubahuriza hamwe kuri Iris Rwanda TV. Mwari mumaze imisi mutatu ubona dushyira hanze episode, ariko kwa mbere izaba zahageze, niyo mpamvu mbazaniye aba batumirwa kugira ngo batumare amatsiko. By'umwihariko ndaza guhera ku mushitsi cyangwa se umutumirwa. Musanze wayibonye Musanze rero uretse imbeho urumva ngiye wacu ni Bugesera bizuba, Kigali habirindi. So Musanze uretse imbeho nta kindi kintu, ariko Musanze ni nziza. Ni heza cyane, ifite aka view keza. Gusabire ikibanza mwamukoze gusabira ikibanza Musanze no kugusabira umugabo. Oya. Umugabo w'Umusanze. Oya, ahubwo twazaza n'umugabo tugatura i Musanze. Namutubwire rero bwaramufite. Areruye. Ariko dabibaho n'umugabo w'Umunyamusanze wamubona, Imana niyo igena. Ariko usanzwe arahari. Umugabo? Nta mugabo mfite. Bari karariba ikiganiro. Nta mugabo mfite, nese ariko ntari impeta nambaye, nta mugabo mfite. Eje ko ndayambaye ndamufite. Mugabo wambaye ntago ari yabakwambitse muri mariage. Oya, umutakusanzwe. N'umutakusanzwe nyine. Ariko wabivuze tuzazana n'umugabo gute aho nimubona tuzaza gutura ina. Ubuye ntiho kwemera kuza utaramubona. Oya. Nyabitanga nk'umwe mu bakinyi ba filime nyarwanda, ubimazemo igihe kingana iki, wabitangiye ryari, ese kuva aho bigiriyemo hari bica ntege waba warahuye nabyo? Filime nyarwanda nazitangiye last year, umwaka ushize muri 2020 mu mpera z'umwaka, ngira ngo mu kwa 11 niba mbyibuka neza. Ibyo kuvuga ngo ibicantege I knew njye muri filime ko bizaba, so nta gicantege na kimwe ndahura nacyo rero. Kuko urumva iyo wakoze ikintu kizi uragikora ukavuga nzabikora gutya, njye mbikore ntanga message yanjye, abantu bazumva message bazanyumva. Utazumva message none uzaza nk'urugero nk'ubu ari
iriya umumotari w'umunyamurenge hari ahantu nakinnye nanyweye inzoga njyamye mu muhanda abantu bamwe mu makomenti baraza bakavuga ngo kubundi ngo uriya mukobwa ngo ngiye mureba ngo natazinywa kandi mu by'ukuri message njye nayo natambutse ku muntu w'umunyabwenge we nayo natanze sorry ku muntu w'umunyabwenge yarayumvise so abo baza rero baza kuguca intege ntabwo baba bazi ibyo barimo ahubwo njye rero nta muntu waza kunca intege kandi naraje mu kintu nshaka nkaza no kugikora nkishaka Gateka bamwe mu badukurikiye basanzwe bakuzi by'umwandiko kuri Iris Rwanda kuko usanzwe ukina muri filimi Ikiriro cy'urukundo kandi nanyura kuri Iris Rwanda TV kuva aho winjire muri sinema uyu munsi wa none nibwo ubashije kuba wahurira mu kiganiro n'undi muntu ukina sinema yahitangiye mu kwa 11 wowe wongera wibutsa abandi igihe yahitangiye ubivuze neza ibyo nayiramvuge ofete tuzokorera bidirimo twe ni mu kwicenda twe twatanguye mu kwicenda I guess igitekerezo caje mu kwa 6 ariko twatangiye neza mu kwicenda urumva twese ni muri 2020 ni bimwe bavuga ngo ana 2020 yabaye umwaka ugoye kandi mu gifaransa baravuga ngo le malheur des uns et le bonheur des autres urumva mu gihe abandi bababaye bamwe bashaka kuba bishimye shobwo natwe niyo twiboneye passe kuja mu byo dukunda uyu munsi rero twaboneye umugisha wacu cyane aho tuzotanga ituro gishimwe naho akomeje kukintu c'inzoga nanje nibuka yuko cyankoze ko cyane ariko noneho dinari n'umurinzi muri korale ariko urumva ngo waranyoye ni ibintu bisanzwe ariko iyo umuntu atahura ikintu aragitahura d'autant plus que nuko judginga ashobora kujajinga wewe ariko filme yo ntazoreka kwiraba kuko igitekerezo kirimo azoba gikurikira cyane bimeze uyu munsi wa none uhuye na Miss Nyabitanga huye na Miss Gateka Fili Chelsea urimo muri yumva mute kwa muwe turi muri Miss Okare ni Miss Okare nyine bakubwiye ni Miss Okare hano ingeri zose zirahari urabona umwana nuko yicaye ni gisabo noneho nanje ntago ndi gisabo ingere zose ziri urumva duhabwa amahirwe ku bantu batandukanye turi urugero rwa ba Miss ahubwo no kuzokora iyindi Miss yaba ari muri size zawe n'abari muri size zacu nibyo turishimye icyo nicyo cya mbere tukanashimira n'Imana yatumye duhura of course nibyo ibiki ibyo uzo ninde ubivuze kwatarije zo ntabyo nyavuze arakano kivuga ngo nimbwebwe numuhayi kira cashkuje Yvonne se numuhari waramushukuje nkagucyaye ko ntawamurira ngo umumare ntawamuriye nyine ngo umumare oyage niko wonye se anyway abantu mukunda Zubi comedy ndabasuhuje cyane ariko abari Musanze bo niduhura mu muhanda ndajya ngenda mbasuza ntitaye kuri corona ikindi kandi aryo yitwa Iris one okay abantu muyikurikira mukomeze namwe mutanga amasengesho muri Save Umurenge turabasabye tutabariza abavandimwe ryageze tutabariza abavandimwe kandi tubambaza Imana yego twagiye hajya vuga ngo icyata ni iki singenda pi singenda data we singenda yewe niko wanye yarambajije ngo umuhayiha niki urumva muyomba wanjye nyine abaraho hafi muyomba mararambwira ngo ni umuhari ngo ni imbwebwe kagucyo nyine nanjye ntamubwira ngo umuhaye ngo reka kubishekera ngo ubyite ibintu byiza ngo umuhayiha ni imbwebwe ngo kiwe nejo ngo cyashikuje Yvonne akagucya ngo kiramujya ariko nticyamumara nkaba ndabaye lost nta kintu nakimwe natahuye nakimwe ariko uri mu Barundi bakiya badashobora kumva ikinyamurenge rero imbwebwe yo nayo ndayizi ariko ibisigaye byose mbana yacu imbwebwe nko kuba nyine yaramushunye yaramuriye ariko ntiyamumara harakandi ngwayima hari ambwira ngo ndaguhemye ngwayima gasere abanyamusanze ntabwo ari ngiye uhemana uwampemye ura umukonyine nyine yaravuze ngo ariko Nyabita ngo ndaguhemye ngo yima kunga nyine bahemana nanjye mutambwira ngo ikintu ngo gikurukiza gihemana nibyo Gateka urukiga ikigoyi
rero uri mumaze gufata wumva wazajya mu Burundi kiganira abantu i Burundi kavuga uti ebana ni ndandambara ni gare Ewe mana ni ikigo eka nkubwire bariko barakivuga izo ndimi zose bariko barazivuga ndamenya gutandukanya ati iki ni Kinyamurenge iki ni Gikiga ariko ntabyo nzi kuvuga ariko mu Kikigacu nzi gamwa uraho gamwa nyene gamwa uraho gamwa niko konyene nzi Cece umaze imisi ugaragara muri filimi Ikiro cy'urukundo ni no mu bantu bari bamaze imisi bagaragara muri gereza by'umwariko bavamo kuri iki gihe cyane bari bamaze nk'icyumweru batayishyira hanze kuwa mbere amakuru mfite no kirabiri hanze abantu biteye kongera kukubona cyangwa bazagusubiza muri gereza bimeze bite ndatereza amasengesho nanje kuko aho hanze aho bigeze nsabansi benshi ubwo nyene sinzi ukuntu bizogenda ariko I wish yuko ntosubirayo namwe murabibona ntako ntagize nakoze imishatsi ubuse ndogosha koko ni atari ariko reka dutegereze ibizoza kwa mbere turabe uko bizoba bimeze n'amajana Nyabitanga ntanyabitanga uko nyine ndahangana nyamajana arahari umuntu yona muntu bavuga mu Kinyarwanda cyacu ushatse kuvuga iki n'amajana ni nyamajana nyine okay nige nashaka kubivuga nyabihumbi nawe nyine ni nyabihumbi urumwe mu bantu bagagaye muri Judy Comedy inakunzwe cyane ku rwego rw'igihugu tunashima Imana hari andi mafilime wabo waragaragayemo kuri zisari ku isoko birashoboka andi mafilme hari filme ngiye kugaragaramo nshyashya ntagirajya hanze ariko muri minsi zajya hanze nzaba ndimo ndi umukobwa w'inshinzi cyane ariko ntabwo nzaba ndi kuvuga Ikinyamurenge bacu mwihangane none ugaragiye mu Kinyarwanda nangiye kuvuga Ikinyarwanda ariko ntabwo nyo batererana ndacahaye nuko Gateka uyu muntu numwe mu bantu bagize amahirwe yo gukundwa mu gihe gitoya kuko ari abantu bari bamaze imyaka 10 bakora cinema n'izisa ku rwego au niveau national batazwi nawe urumwe mu bantu babashije gukundwa babashije gukora cinema mu gihe kitageze ku mwaka kandi murakundwa ku rwego rw'igihugu ibi bintu mu byakira muti yo mutamutse umuntu aravuze ngo Cece umuntu yatamuka ko baravuze ngo Nyabitanga ubundi sinzi ukuntu babimeze ariko hari igihe nimwabwiye ngo utaraba mu kintu ntukimenya uba wumva ari ibintu bisanzwe buriya umuntu kamere y'umuntu wamvia ibindi bintu by'undi muntu ariko kanshi bigezemwo umva ari ibintu bisanzwe ahubwo nanone uri umuntu w'ubwenge ukacumenya ati nditwara gute kuko ubu urumva ntumenye ukuraba ntumenya ubuye deja waramaze kuba public figure ugerageza kwitwararika buri kimwe cyose imvugo yawe imyitwarire yawe ego uburebwa n'abatakuzi ibyo cavuzeho genda umva nta bindi bintu byinshi nakongera uretse ikintu kimwe cyo kuvuga hari igihe ibyo bintu abantu bifata nabi kwitwararika no kugira ukundi ukuntu witwara ngo utagaragara nabi utabuze ukureba ntaho bihurira no kuvuga ngo kubera ko ngewe Nyabitanga hari abantu banzi ngiye kujya mu muhanda umuntu nansuhuza nihisha ibyo ntaho bihuriye ntago kuba superstar ari ukwica ku bandi bantu yego ntiwabona umwanya wo kuvugisha abo bantu bose ariko igihe ugize amahirwe yo guhura n'uwo muntu kuko aho ugeze n'uwo muntu we n'abandi bantu utazi ugize amahirwe yo guhura nawe rero mwereka umutima w'urukundo nkuko nawe baje kugaragariza undi mutima w'urukundo ariko nyine ukaniyubaha kuko urumva uri aho ngaho utazi kureba utazi gufotora utazi kugira gute nibyo ngibyo Nyabitanga urumwe mu bantu noneho nyuma ya hariya hari filime nubwo wanze kwivuga ariko nge nabasanze kuri filime nyivuge yivuge nta kibazo utamatsiko nibatubwire bimwe mu bisobanuro bambwiye nuko ari filime izanyura kuri Iris Rwanda TV izanyura kuri Iris Rwanda TV ikaba yitwa Ndera makuru wamaye ko yitwa Silent Killer ni Silent Killer nuko babo numwicanyi wakwinjiriye udafite ibimenyetso sha mwicanyi yanyinjiriye ariko kubw'amahirwe buri Imana irankunda cyane Imana irankunda ntago umuntu yanyinjirira ngo agende gutyo gusa cacika imbwebwe iyi filime tuyikumuza abanyarwanda kuko izanyura kuri Iris Rwanda TV arimo arakinana n'umusore yitwa Gugu
ni Google Mr. Google iraguguza ni Google kaduhindure mind gatoya twinjire mu bintu bya siyanse gato cyane uvuze ngo miliyoni utirarinjeho gatatu kwe muri rimwe ni kangahe? miliyoni na kabiri nibyo miliyoni utirarinjeho gatatu kwe muri rimwe none si ibyo nyine gute ni miliyoni na kabiri Nyabitanga ariko iki kibazo ntabwo ndakibaza Gateka wenda aza kumaza iki iyo bavuze u Rwanda rwa Gasabo wavukiye mu Rwanda? Ego navukiye mu Rwanda navukiye mu Rwanda iyo bavuze u Rwanda rwa Gasabo umva iki? u Rwanda rwa Gasabo iyo bavuze u Rwanda rwa Gasabo numva u Rwanda rw'imisozi igihumbi, nkumva u Rwanda rw'inka n'abantu n'amata, nkumva u Rwanda rwakira abarugannye, nkumva u Rwanda rw'amahoro, nkumva u Rwanda rw'abanyarwanda bunze ubumwe. Yego inshuti bakunzi muduteze amatwi kandi mudukurikiye, nagiraga ngo abakobwa badatandukana batagize ikiganiro baganiriza abakunzi bacu bakunda ikiriro cy'urukundo, abakunda Darkness of Christmas, abazakunda Silent Killer. Ni imwe mu mafilime akinitswe arimo abantu abanyamurenge, irimo Kigogwe, abantu mwamenye ngo Kigogwe comedy, wa mukobwa arimye ngo izuba rikishe. Ubundi uretse kuba wakina filime, impano uyumvagamo ni iyi? Njye numvaga nzaba umusirikare. Ntago ari impano rwose. Yagomba kuririmba. Impano kuririmba. Ahubwo sanzwe ariko nkunda gufotora. Nkunda gufotora cyane ariko ukiri umwana muto akarimbo kagufasha banza umusaba aririmbe no ni nkakahe akarimbo kagufasha ukiri umwana muto akaririmbo ni indirimbo ko urumva ngiye mfite banyukuru nyine ba grand-mère n'abarundi bavuye Burundi mu rugo nakunda kuririmba indirimbo y'u Burundi ngo ni bari ngo club gira amahoro bajyaga baririmba ngo ngoma ya Ruhinda kanyoni karitse kwibenga, ngoma ya Ruhinda umuyaga urazura karuza, ngoma ya Ruhinda nzopfa nzakira sindabizima, ngoma ya Ruhinda. Niyo ndirimbo narinzi nkiri umwana nakundaga kuyiririmba cyane. Aha Gateka ngiye kuguha microphone ariko ntago wa microphone ndagira ngo garuke kwafatanya ibikorwa dufite mu kiro cy'urukundo. Abafatanya ibikorwa dufite gushikana n'ubu ni Forward Investment Group, ni umugisha kubagira, bafite ikinyobwa cyitwa umubasha n'ijambo umubasha. Ni ikinyobwa ushobora gusanga ahantu hose hatandukanye, hari igisembuye n'ikidasembuye, hanyuma gifasha ibintu byinshi, nagarutse no kuri ariko ifasha ibintu byinshi. Hani Musanze icicaro cyayo ni mu Gashangiro. Ego hanyuma nta n'ubwihenze, bayita ngo Smart People Drink, ariko iri abordable kuri buri muntu wese, ni 300 gatoya 500 niniya, kandi ikinyobwa ciza cyane gifasha. Ego hanyuma kugezana nino saa turacari kumwe nabo, turabashimira baradufata mu mugongo mu buryo bwose bushoboka. Turacari kumwe n'urugano ari naho twicaye. Yes, turi kumwe n'urugano naho nyene aho mwadusanze bakaraza urugano Virunga Paris ngira mugeza nkoko turuku urugano Virunga Paris hamwe ushaka gusanga bikatinge twagiye. Aha turi hamwe n'urugano, turi hamwe kandi n'urugano Palace, ni hano mu Kizungu ahantu bita kwa Sahani. Kwa Sahani murambara amazina y'ikinyarwanda mwamwe, hari n'ubushize navuze mu kiganiro ngo hakuvuga mu nivugira mu Gasharonge havuga mu Gashangiro, ariko ni hano ni appartement nziza cyane, harimo amacumbi aho kurara, n'ahantu heza cyane, bagufitiye inteko iri vraiment spéciale, inkoko yabo uyiriye nta n'ahandi hantu hoje. Hanyuma akaba ari nivyo bituma ngira na kabiri keza. Nyabitanga Musanze dufite amaresitora menshi, ushobora gusohokera muri restaurant yitwa Ripia ukifata neza, dufite BNB Bed and Breakfast, dufite ahantu hose ushaka kuryama tuguha ikarita ukagenda ukaruhuka, niyo wazana n'umukunzi wawe uri inshuti ya Iris Rwanda TV yamwemeye. Anyway ndasuza abantu bari Denmark n'abantu muri Canada. Yego Ku mpande zine z'isi kuko nabonze.
abantu muri Denmark ndabasuje cyane. Sasa amanota kuri Google wayoboye ikiganiro uyu munsi wa none kuko abantu mwese muzavanga Google ni wari umunyamakuru 0.5 kuri kwicumi 0 ku 10. aba bantu bagiye kwiyobora ikiganiro mukoreshe nk'iminota 10 iminota 10 ni myinshi ntabwo twayibona pe. akira microphone murakoze cyane iminota 10 s'ubu ngubu. Okay, murakoze. Ngenda umunyamakuru Nyabitanga Nicole nkaba ngiye kwakira umwe mu bakinnyi ba filme uzwi cyane ku izina rya Cece. Cece turakwakiriye. Murakoze cyane. Okay, Cece uretse wenda kuba utuye Musanze hari ahandi hantu ugeze utura mu Rwanda? Ubusanzwe ndi mu diaspora nta hantu namwe ntabaye hano ku isi. Nanone n'amahirwe kuba ngishobora kuvuga ururimi neza kubera ko urazi ko aba diaspora benshi atavyo dushoboye. Hanyuma ahantu hose narahabaye indimi zose ndazize. Urakoze cyane Cece. Cece nk'umukobwa w'umurundikazi turabizi cyane mu Burundi ni bamwe mu bantu umwana kuro yarezugwe neza n'umubyeyi. Nk'umurundikazi ni nk'ihe mico wabonye i Burundi mu Rwanda itahaba? Imico ntitandukanye cyane uretse yuko ndakeka ahantu honyine bitandukanye nuko mu Burundi kugira wumvishe umuvyeyi yuko ugiye muri ghetto ni ikintu gikomeye. Par contre urumva hano naho nasanze umuvyeyi arakureka ahubwo ugasanga iyo namuhamagaye akwaza amafaranga yashize yagize iki. So mu Burundi uzosanga umwana w'imyaka 25 akiri kumwe n'abavyeyi. Ego ariko hano nyene urumva umwana agomba kwera hari ama internet menshi. Par contre twe n'ama internet menshi arimo baba bataha mu rugo donc usanga umwana yaramenyereye kwibako. Sometimes kimwe mu byo mpora nibaza ati iyo umuvyeyi atagerageje kumuba hafi afata imico yaho yakuriye ko still nubwo nanje mba ndi mu gihugu hano hari wumva umuvyeyi agwamagara buri kanya ugasanga bitandukanye n'ahandi. Ariko ubusanzwe nico kimwe. Mwakoze cyane Cece ngaho natwe ari mutubera umunyamakuru. Murakoze cyane nshuti bavandimwe muri gukurikirana ikiganiro hano kuri Iris Rwanda TV. Tukaba turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane ndasaba cameraman ahere ku rukweto atubwire marque yambaye iyo ariyo. N'ubundi ayitubwire. Nambaye Air Jordan. Okay, so turasaba umutumirwa wacu ahaguruke babanze bamwitegereze ko n'umukobwa mwiza cyane. Ubundi iyo bavuze ngo yakomeje ngo Rwanda gwa Gasabo ubundi niyumviye ibisabo hari narinzi kugiye gusobanura urumva hari abakobwa bisaba. Rero uyu ni exemple iri typique turamusaba ngo mu byubahiro byanyu muhaguruke murakoze turaza go kiganiro nanjye numachaka kahaguruka nkamureba. Oya no kuri reka abantu hari abantu bataronka amahirwe yo kukubona kandi twe twagira amahirwe yo kukwereka abantu. Turasaba rero ngo kandi nka misi wakagombye gutaha Imisi umukomedienne. Anyway turafite gender ikibazo c'amatsiko. Uri umwana wa kangahe? Ndi umwana w'imfura mu rugo. Mu bana bangahe? Turabana 4. Aco duhurije ko ni imfura gusa ariko twe turi 3. Uri umukobwa umwe canke muri? Ndi umukobwa umwe n'abahungu 3. Ibaze. Ago umwana turavukana. Hanyuma wiga hehe? Niga finance muri year 3 muri IERK. Okay. Kigali Independent University. Kigali Independent University, Université Libre de Université Libre de Kigali. Okay. Hanyuma asema ndakubaze ngo Google amubonye gute? Oya singombwa. Kandi nabivuze na muhezero. Oya pana mu kiganiro. Behind the scene. Njyewe ubwa mbere tuvugana numvaga ari umuntu uri serious. Nakuri serious preto. Uri serious nkumvana namutinya. Ariko naje gusanga nyine ari serious mu kazi, ariko behind the scene umwana mwiza. Umwana mwiza kandi nancu ndamuzi userious ari hafi yo kuba ntabwo. Inyuma y'akazi. Hanyuma nanje mbonye gute? Owe byamfata igihe kinini kubivuga. Yes. Umukobwa mwiza uri pose ufite discipline. Nicyo nabonye warezwe nyine. Murakoze.
reka dusubize microphone umunyamakuru wacu. aha mwanyise serious Kuba se reka nkubwire nta kosa yakoze sibyo uyu kuko ni jewe bivuze ko ndavuga n'impamvu nabivuze. Reka nkubwire urumva mu gifaransa tu es une personne sibyo uri umuntu kandi une personne biri muri femina uri sérieuse nyine ako kweki mushingura naho zitari bafata icyongereza bagashaka kugihuza n'igifaransa kandi ntabwo yavuze amakosa ariko ikirenze kuri ibyo ufite nahani nyuma nk'abakobwa kubera ko mwampaye mu kiganiro cyanyu kizaba product mwakoze cyane kutwakira ikiganiro cyacu kizaba product turabizi neza ko mwakireka bakunzi bazubi comment tubafitiye umutari w'umunyamurenge tubafitiye Miss Murenge tubafitiye Nyabutanga mu minsi iri imbere igiye gusohoka tubafitiye umupolisi w'umunyamurenge ese ukuntu mweruka no kuroma komisiyoneri senti mwabonye ibyamubayeho mugende murebe ikindi kandi Save Murenge aho muri hose dusenge kwifurize amahoro y'Imana mwe mwaduteze amatwi tuzahure kuri episode kwa mbere mbamenyesha ko kwa kane kwa mbere na episode y'ikiro cy'urukundo kwa kane na episode ya Silent Killer.